1, 2. One, two. 1, 2. Can I get a reverb? One, two. We're gonna start, hallelujah. We're starting right now. Hallelujah. As we know, today we have a special service, so we're gonna start with the song 80. Isimanga somuntu wase Calvary. Wangithethelela amacala wami. Hallelujah. Wase Calvary. Oh, wangitethelela, oh, wangithetele amaqala wami. Inhliziyo yami igcwele. Calvary. Inhliziyo yami igcwele isimanga somuntu waseCalvary. Inhliziyo yami yona igcwele isimanga somuntu waseCalvary. Namhlanje inhliziyo yami yona igcwele ukumbonga isimanga somuntu
Hallelujah. Can we clap our hands for Jesus? Can we clap our hands for Jesus? Can you look at your neighbor? Look at your neighbor and say, neighbor, you are welcome in the house of the Lord. Say, neighbor, you are welcome in the house of the Lord. Say, neighbor, we're going to dance. We're going to worship. Worship with us. Dance with us. Hallelujah. Hallelujah. Jesu unashwela Calvary. Kaliba kaladi bizaruna. Yo Calvary. Yo Calvary. Jesu unashwela Calvary. Oh kaliba kaladi bizaruna. Yo Calvary, yo Jesu unashwela Calvary, kalibaka ye, Calvary, yo Jesu unashwela.
Hallelujah. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. You are the Alpha. You are Alpha and Omega. and Omega. We worship you. We worship you, our Lord. you. Are worthy. You are worthy to be Come on, give him praise. praised. Just lift your hands and say, you are the Alpha. You are. And Omega. We worship you. Worship you, our Lord. You are worthy. You are worthy. Come on, give him all the praise. Say we give you all the glory. All the glory. We worship you. We worship you. You are worthy. You are worthy. We give you all the glory. All the glory. We worship you. 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 We give you all the glory. All the Father, we give you praise. 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 We give you all. You are worthy. Utwene, 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 utwene. We give you all. Holy. We worship you. Upageme. Siyabonga Can we Jehovah. all pray, Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we give you praise, we give you honor, we give you all the adoration. Singakhuleka sonke ka lebitso le matla la Jesu wa Nazareth. Modimo a ka re a o leboga le o senga tsatsi la kajeno, for there is no one like you. Holy Spirit, we thank you for making this day possible. Modimo a ka re a leboga ka lebitso le matla la Jesu wa Nazareth. Father, we pray right now in the mighty name of Jesus that, my Father, ke ena tshebeletso re bea pela sefatlhego sa re bea matsong a hao re papa haebe wena o re etellang pele, haebe wena o re leadang ka lebitso le matla la Jesu wa Nazareth. Modimo wa ka, ha moya wa hao ebe ona o renang, bogolo ba hao ebe bona bo bonahalang ka lebitso le phahameng la mopholosi wa rena e leng Kristo Jesu wa Nazareth. Father, we are nothing without you. That's why we are calling upon you. For Modimo wa ka, o itse where 2 or 3 are gathered in your name, Modimo wa ka, wena o tla nna teng gare ga rena. Re a o leboga that you are amongst our midst tsatsing la kajeno. Father, we thank you that touch each and every person that comes in, Modimo wa ka, Papa, gore re ska tsena ka tsela e re tseneng ka yona and also walk out the same way. But Father, let there be transformation. Holy Spirit, re tseya sebaka, Modimo wa ka, we are giving you all the authority. We are giving you, Modimo wa ka, gore Papa ke ena tshebeletso, Modimo wa ka, re bea tsohle matlong a hao ka lebitso le matla la Jesu wa Nazareth. Father, we thank you. Re a o leboga morena wa ka. In the mighty name of Jesus, we thank you. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ke a le dumedisa ka lebitso le matla la Jesu wa Nazareth. Ha re ka dula fatshe, we can be seated. Singahlala phansi. Amen. O a eme mo pele ha lena ke moruti Kgomotso Seanego. Ke tla be ke le nna MC ya letsatsi la kajeno. Hallelujah. So ke rata ho amohela kaofela batho ba
batlileng. Amen. Ke rata ho amohela phuthego kaofela le batho kaofela ba batlileng. Hallelujah. Ne ke kopa ho bona re na le ba ba re tjhaketseng tsatsing la kajeno, those that is the first time visiting us, ba ileng hore ke la mathomo ba re etetseng ba teng tsatsing la kajeno. Ke a itse re na le di-special visitors on a special day. Hallelujah. But ne ke batlo itse hore go na le o ileng gore ke la mathomo a tsena ka mo ntlong ena. Hallelujah. If o teng, if o khona kuloqala ufika enkonzweni yethu ungaphakamisa isandla, you can just raise your hand mo le mo teng wa imisa letsogo ra khona ho amohela properly. Thank you my brother. Are mo shapele matsogo. You are welcome. Hallelujah. They are going to give you some red marks as a token from Morena Mokerekeng. Hallelujah. That every time when you drink coffee, unwa coffee loko high, it's a sign ya go gopola gore shining light ka tsatsi le le so they've given me as a visitor. Hallelujah. So ke kopa le mo feng lerato le mo tlhokomeleng le etse sure gore le montsha di khona tsa mo hae. Hallelujah. So modimo a re etse hantle. Amen. So ka he setse re amolehile kaofela sonke sikhulekile. Amen. So hauna mtsa hauna sibi hauna. Hallelujah. So if u feel hore o nyako chicken, feel free. Amen. Hallelujah. So ria leboha. Amen. Ke kopa fela ke shiane ka di announcement ka speed a ke batlo stop training e ke batla e nne e tsamaya ka mkhwe tsamayang. Hallelujah. So the announcement di as follows. Ho tsena kwa ko monyako, make sure that o tshwere mask wa hao. La bona le nna ke tshwere wa ka. Amen. Make sure that o tsena kwa o tshwere mask wa hao. Hallelujah. O apere mask wa hao. Amen. And then wa sanitizer, o tseya temperature. Hallelujah. So please are saleng ditaelo morao. Hallelujah. And then if ever temperature ya hao e godimo, we will humbly ro kope hore o khutlele hae. Amen. Hallelujah. I say hampi is just to keep everybody safe. Amen. And then if aletlai from the very same family, please ke kopa le scanna bobo tlene, but skip a stulo se one. If you are not from the very same family, ke kopa le scanna bobo tle ho sna stulo in between. Hallelujah. But if le family A1 le tla family A1, you can sit bianaka family. Hallelujah. But if you are not from the very same family, ke kopa re skip stulo, re keep social distancing. Amen. And then ka he ke boletse everybody is welcome. And then renale Bible school next week. So after church, please make sure that we sign in for Bible school baking etlang. Hallelujah. And then after service, re tla be re na le difomo ko morao kwa o tseneng ko teng ne go na le difomo tse tla be di leng teng. Re na le parenting course tla be le ka di 22 tsa May. So please make sure that you sign in so that we can be able to attend the course ya parenting course kaofela. Hallelujah. So difomo di hona ko tafoleng kwa re signeng ko teng he re tsena in. So make sure that you sign in for parenting course. Amen. And then re tla be re na le new members class ka di 30 tsa May as well. So Leona, please re kopa o sign in. If o rata ho ba member, please sign in so that o can attend a members call class and then re khona etsa orientation le wena. Hallelujah. So make sure that o sign in from ko tafoleng ko ntle kwa he tshebeletso etso. Amen. And then SOS fund ka he ke boletse ka re we are still mo pandemicing. Amen. And then there are people ba balatletseng ke mesebetsi, hona le batho ba ileng gore they are in need. So SOS fund e etseditswe gore we can donate ko yona and so that we can be able gore re thuse batho ba ileng gore they are in need ka dijo ka dintho tse fapafapaneng. Hallelujah. So please are bless them batho ba ileng gore they are in need. Amen. So lentswe la modimo le re blessed is the hand that give more than the one that received. Hallelujah. So let's bless those that are in need. Re ska re nna ke shapo le family ya ka e shapo, but let us be able to think about others. Hallelujah. So are donating the detail di mola if ha o khone di bona pila, and then morao service you can also come konna and then we can also assist you. Amen. So ke tsona di tsibiso tsa rena. So ke tlo kopa ke ba fe ba re tlhatlha di chorus nyana tse pedi and then we can be able to move forward. So re khone o chikine ha re phuthulohe ka nnete. Hallelujah. Praise and worship over to you.
Hallelujah. Can we stand up in the house of the Lord? Can we stand up? Stand up. Shake yourself, shake yourself. Just shake yourself, shake yourself. Come on, shake yourself. Clap your hands. Let's go, let's go. Aye, 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 aye. Clap those hands, clap those hands.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Are there women in the house of God? Let me see women in the house of God. What I want is that you must move like a queen. Move like a queen that you are in the Lord. When we go, we say, Umu Jehovah, Evuli Minyago, Umu Jehovah. Come on, move like a queen, man. If you are a king, Boni sukuti nyani Umu Jehovah Evuli Minyago. Ngena kule minyango. Ufuna singene kule minyango today. Are you ready to enter? Walk like a king, dance like a king. Hallelujah. Amen. Sit in. Yes, city Umu Jehovah. Evuli minyago. Umu Jehovah. Evuli minyago. I can see you. What? Umu Jehovah. Evuli minyago. Look. I don't know what you want this morning. Maybe you are looking for a job. Maybe you are looking for something else. But I want to say, Umu Jehovah, Evuli minyago. Umu Jehovah, Evuli minyago. Ay. Yes, it is Umu Jehovah, Evuli minyago. Maybe they said you don't have education, you will never be a CEO. Go to Umu Jehovah, Evuli minyago. Ay, Umu Jehovah, Evuli minyago. You know, people will say, you are not amount to anything. You will never drive a beautiful car. You will never stay in a beautiful house. Go to Umu Jehovah, Evuli minyago. Umu Jehovah. What's up? That's it, Umu Jehovah. Hallelujah. It's nice to be in the house of the Lord. This is where we enjoy. This is where we give all the praise to God for everything He has done. Hallelujah. We have a special service today. Hallelujah. A very special service. So we must celebrate. Hallelujah. It is a must. Look at your neighbor and say, neighbor, it is a must. I know you might be tired, but it is a must. Look at your neighbor and say, I know you might be tired, it is a must. Don't get tired. Hallelujah. The city wo, city, see wo, gu.
Hallelujah. We may all be seated. Rekadula. I like to welcome Bayeng Barona Batlutleho. Hallelujah. Lelapa la ha Mosetla in our midst le batswalle le family re le amogelegile phuthulugang ke ka mo hae. And then ke rata fela go lefa fela two logistics tse di leng diteng. If you need the bathroom, just when you go out from the door on your right hand side, tsa mathomo ke toilet tsa bomme, and then the second door ke toilet tsa bontate. Hallelujah. And then if le tlhoka metsi go na le di ashara tse di emeletseng bontsi ba bona ba apere black and white. So if you need water, please just raise your hand and then they will be able to assist you. Hallelujah. So feeling free ke ka mo hae phuthulugang kusekhaya sizo enjoy sonke. Hallelujah. Ke kopa gona byanong gona le ntate o ileng gore o tsamaile tsela also le ntate Mosetla. Amen. So re sentse re sa tlo tseya monelo. I'm just going to request him to come and do one song re saya komunelong. Hallelujah. And then lentswe la modimo le re God arho Abraham, I am blessing you to become a blessing. Hallelujah. He did not bless us to be selfish or bless us to be greedy or bless us to have all these other things say long they might be there. But lentswe la modimo le re God said to Abraham, I am blessing you to be a blessing, meaning that you need to stretch your hand. You need to be able to take the blessing that God has given unto you in order to bless another person. Hallelujah. So, I know people when we talk about money, they said, yeah, baruti barata chelete and da 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 da. Remember, this is not about us. There's no more renarets and amoteng. This is between you limudim. Hallelujah. Because of God said to Abraham, I am blessing you. It was not Namuruti or anyone, but it was God who said, I am blessing you. Kimudimu that chose to bless you. Hallelujah. So remember what God said to Abraham. He blessed him so that he can become a blessing to others. So let it be that practice, that principle that God has blessed me. I am offering. I'm bringing this as a token. Not as something. Bona. If you feel like feel free, don't. Hallelujah. Amen. But the principles I am blessing you to become a blessing. So as we are about to give, let me pray. Man, Father, Lord, we thank you for the blessing. Father, bless each and every one of us. As we are about to give, is in a form of appreciation. Papa, that you are going to multiply even Amen. Thank you, Jesus. He lifted me up from the deep mighty clay, and he planted me, my feet on the King's highway. Strings. And that is the reason why I sing and I shout, for Jesus came down and he lifted Jesus. He lifted me up from the deep mighty clay, and he planted my feet on the King's highway.
up sekukubi sowukhala inyembezi sowushweza izihlobo. And that is the reason why I sing attention. For Jesus came down and he lifted me up. Atamakosa, ikerobi, yese, herafime, zima, nazibebe, heza, hakuwe, ositi, hu, hikwe, etiko, Jehovah, tiko, emi, kerapi, Jesus, Jesus, Jesus. Cherubim, Seraphim, kuthixo ngapha. Ngubani nendiyomthuma emhlabeni whom shall I send to die for our people? Cherubim were so scared. They looked at our sins. They were so scared that they couldn't. But Jesus came. That's why I say, Zimana, Zimana, Zibembe, Zakuwe, Zimana, Zibembe, Zimana, Zibembe, Zakuwe, Uikwele, Jehovah, Tikowe. Jesus. Hallelujah. 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 Siyabonga. Amen. Yes. Simuvela phambili. Hallelujah. Yeah, beyifuna ilanga lonke. Amen. Khona manje ngizocela basihlabelele baropelle just a short chorus and then kayona bese ke kupe matswala waka Mam Julia Goba me ma Julia Goba atle kapele. Amen. So ke kopa just a short chorus and then bese mama ke kopa utle kapele ka re tlhatla ka spitinyana. Amen. Humble yourself by the side of the Lord. He shall lift you up. Humble yourself by the side of the Lord. He shall lift you up. You better humble yourself. Humble yourself by the side of the Lord. He shall. Shall lift you up. You better humble yourself Humble yourself by the side. of the Lord. He
Hallelujah. Tla ke dumedise bo mama, ke dumedise bo papa, ke dumedise batho ba bašwa le bana ba Sunday school ka lebitso le le maatla la Kriste Jesu wa Nazareth. Amen. Ke rata gore bo bo mama, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Ke rata gore bo mama modimo a lo tlhonolofatse, a lo segofatse mo maimeng a otlhe modimo na le lona ka nako tsotlhe. Amen. Ko ntla ga go senya nako go na le mme ke mmatlang a ke mmo. Tate moruti ke botsa mme LEHOKO kae? O ke yo. Ke ne ke batla go bitsa mme LEHOKO, ke rata gore a nkatimele. Hallelujah. Me wa ka Phuthego ga go nrumile. E batla go botsa gore ba go rata. Ba batla go botsa gore kwena o ba go gang ka nako tsotlhe. Ke tla tsamaya ke mo siana tso. Mama, Phuthego rata go ra ere ya go leboga. Go nna mama mo shining light. Go nna le bone ka nako tsotlhe mo shining light ka present. City Happy Mother's Day. Kuba bonga bo mama. Happy. Ke shining light le youth le bana ba Sunday school. Le Phuthego yotlhe ba re ba go rata mama. Ba etele dipele botlhe ba kereke le baruti ba rona le ba komiti ba botlhe ba re ba go tlhoka mo bophelong ba bone. Happy Mother's Day. Kuba bonga bo mama. Ke a leboga mama. City Happy. Amen. City shall lift you up. Oh, he Shall lift you high. humble yourself by the side. He shall lift you up. Hallelujah. Amen. Praise the living God. Hey. Ke rata ho dumedisa Phuthego ka lebitso le maatla la morena rona le Jesu Kriste. Amen. Ke sa tsho hape le Phuthego ke re ke a leboha bana beso le nna ke a le rata. Amen. Amen. Nakong ya hona jwale ke tla tshebeletsong e nngwe e khutshwane ka tsela e makatsang mara ke e boima. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Happy Mother's Day. Hey. Wa bona ha o le mme o tsebe hore ha o mme fela o na le letshwao le o tshwauweng ka lona gore o na ke mme. Hallelujah. Ha se reng wa bona ke a ikeng ha se reng o tshwaya gore mme o bonahala ka mosebetsi ya hae. Hallelujah. Ke tlo kopa bitsa mme Matemeki a tle ka pele mmarona masitjhaba sena masitjhaba. Hallelujah. Praise the Lord. Re mo bitsa ka mabitsobitso, re mmitsa mabishopo, re mmitsa Matemeki, re mmitsa masitjhaba. Mama, ke rata ho tshopa keng sa Phuthego ena. Ha ba o shebile ba bona pilara, ha ba bone motho fela, ba bona mme wa di Proverbs 31 verse 25. Mme o le wa di Proverbs ha bua le rona o bua ka bohlale. Hallelujah. Ha re tlohelle fela. And o dula na le smile. O ke wa mona kwatile, lo kwata hae wa nka wa ho potetsa. Ha o tlo ke re ke mme wa di Proverbs ha se mme fela. Mme o bona la ka mesebetsi, mme ha kwene. Ha ke re ke bua ka Sotho Mazulu le tla nkutlwela bohloko. Hallelujah. O mama ka jike ntweni yakhe, o hlala hlele lapho kuba o mama. Mme Phuthego ena e re ya o rata, e re ya o hloka, e re bile ya o hlompha. Ba etapele dikomiti kaofela ba re bombona ha re letho ntle le wena mme wa ka, ha re letho, re batho fela. So mme wa ka
santsane re itse re a o rata re a o hloka ka nnete. Le mohlang o leng siko kerekeng ha o theoetse ba tlamehile ba tsebe gore ba theoela. Re a o hloka tlamehile ba etse lebaka. Re a o rata. O thatohatse ha o motho fela. Baina ke kopa stool. Ke kopa stool baina. Se comfortable mara seo. Ke se bema. Mme ke tlo fast Ke ya dumedisa ho bontate moruti, bomme mamoruti, bomme le bontate le phutjeo yohle le bana ba banyane ka lebitso le leholo la mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste. Amen. Baeso ba ratang sebakeng sena ke tlo bitsa mme Mamosehle ho tla ka pele. Motsebi wa tsela ke motsamai wa yona. Modimo ha o etse phoso. Modimo teng ka dinako tsohle. Modimo o tshepahetse. Mme wa ka ke rata ho tjho hore Modimo o na le wena. Ikela re le leng la matsatsi ke kopana le motho e mong. Ke batla ho bua fela kgutshwanyane fela. Ke lahlehetswe ke lastborn ya ka lahlelwa ke ntate, ka lahlelwa ke firstborn ya ka. O re ntate no ha bua ho nna, o re mme o lehlohonolo. Pelo ka ile utlwa bohloko ke re hao, ntate wa ka a re ke lehlohonolo jwang. Ke lahlehetswe hakana, ke setse ke le mong hodima bana ba 4, ke setse ka ba babedi, ha ke na molekane. Empa la o le jwalo pelong ya ka, ke la ka re Modimo teng. Ke ntse ke mo tshepile le ditshung tsona tsena. Mme wa ka mo tshepe. Ha etse phoso. A ke o tloela. O na le wena ka dinako tsohle. Re tlo o apesa. Kobo yena yo re o apesang yona ke pontsho kapa ke sesupo sa hore ho tseo tse o hlahetseng Modimo o apesitse. Ha ke tsebela be mohlomong ke bua Sezulu hantle, o mbozile. Ha ke re ba eso ba ratang, o apesitse hara tseo tsohle. O apesitse. O sireleditse. O na le wena. Hape ha re re o e rapele kobo yena. Empa re o apesa fela hobane Modimo sa ntse o apesitse. O tla o apesa ho feta mona bophelong bohle ba hao ha mmoho le bana ba hao. A o apesa ho fihlela ka nako eo. Re a leboha. In the right hand of the Father you are holy. A santsana dutse fatshe re mo apesitse. Haebe ba le teng bomme mamoruti bohle, ke ba kopa hore ba tle ka pele. Bomme mamoruti bohle, ke ba kopa hore ba tle ka pele. Isimanga somuntu waseKalvari. Oh, githethelela amakhala wami yona inhliziyo yami yona yise lukumonga isimanga somuntu waseKalvari. Ke kopa hona jwale re sa le bomme re tlo mo rapella. Re a tseba re dingata diphephetso tse wa kopanang le tsona tse wa fetang ho tsona. Empa re mo apesitse dithapelong tsa rona. Modimo mo apese le ho feta. Ntate ka lebitso la Jesu, wena mokamedi ya phaming, wena ya tsebang tsohle, ke yena mme ntate re mo laeletsa ho wena botjheng ba hae. Modimo wa ka ya lokileng ntate mo apese, mo sireletse. Modimo wa ka ya lokileng bosiu le motshehare,
a o tshepe ntate wa ka ya lokileng. Job o ile a o tshepa a re ke a tseba molopodi wa ka o ya phela. Le yena ke a tjho a re ke a tseba molopodi wa ka o ya phela. O ke ke wa mo tlohela modimo wa ka ya lokileng ntate, mo fe sohle tse hlokwang ke moya wa hae, mo fe sohle tse hlokwang ke nama ya hae, bana ba hae ba boloko ba sireletse, re ba pata mading a morena Jesu ntate, re a leboha ke hona ka Jesu Kriste molopodi wa rona. Amen. Re a leboha baeso ba ratehang, ke kgutlisetsa he Sibuela hole sena ke mo fa sona. Hallelujah. Ke dumedisa moruti LEHOKO, mema LEHOKO, mema Bishop, bo mema moruti ba le teng sebakeng sena le baruti lebitsong le letle le matla la morena Jesu Kriste. Amen. Hallelujah. This is a bit difficult, but I'm going to do it regardless. Moruti o itse I have 5 minutes. Ke kopa o bina pina short fela just for a few seconds. Because he loves me so. Because he loves me so. He died for me on Calvary just because he loves me so. Because he loves me so. Because he loves me so. He died for me on Calvary just because he loves me so. Oh, ba antadile, oh ba antadile, abanshwela sifapano, oh ba antadile. Amen. Yo, bazalwane kitse ka sheko ha ke tlolla and I refuse. Amen. Bazalwane, God is good. He is a good God. I'm saying he is good because we went into a season we were hurting so much, and it's going to be impossible to survive the pain. But because God is so good, he sustained us. You know, he is a God of all seasons. Or we can say in a season, you know, we always say God provides. For the rest of my life, I always to provide for money for the food that I eat. And in a season, if you can just provide for strength and peace. You know, the people that I talk to daily, may your day be peaceful. Because
You know, Job says, I look to the right, I look to the left, akuboni, but yet I know that you are with me. And that's what kept us through. He is a good God. He is faithful from eternity to eternity. And He reigns through eternity, from eternity to eternity. And the things that you go through, hadi tlosi His sovereignty. He remains sovereign, He remains powerful. Maemo a rona ha mo fetole. Empa ke Modimo ya fetolang maemo. And we are standing here today. That's why Kibina Pina Ering, he died for me on Calvary, because I'm standing here only by His grace. It was so difficult. It was not easy at all. And because Satan, you know, we had thought we had seen it all. But Satan abarashapaka something again 3 days ago. You know, I thought I was going to die. But God remains good. You know, and the only thing it keeps us standing. Daddy, just a few minutes before he departed, he begged us, guys, please don't lose your faith. Please don't lose your faith. And God will pull you through. Don't panic. God will pull you through. And indeed, we have seen God, and He has sustained us. You know, there was a time I sat down because I felt so weak. But the only thing it kept me going, God is all we have. And God is all we know. So that's what kept me standing. And that's what actually helped us. But God is good, like I said. And He remains our strength. And He remains our hope. And He has provided for so much peace in the midst of everything that we have gone through. Amen. Above everything else, he was a very humble man. I saw title conference humility. He was a very humble man, and humble to the end. And at this point, we are strengthened. We are you know, we are strengthened. And he was so dedicated. In the past, because his spirit lives. You know, and because he was so dedicated. Amen. Daddy above everything else. Amen. Oh,
Hey guys, let me greet you all in the name of Jesus. It's a beautiful day. I'm sitting in my office and I'm thinking, wow, 2020 has been such a difficult year. And I'm just making this video clip to thank you guys for your love, for your support, for everything that you have done for me. Some of you have, sent messages, some things I cannot even mention, but I have experienced the favor of God. I've experienced the grace of God throughout the whole year. And I pray that God will, meet your needs and that He will fulfill all the desires of your heart. As we go to 2021, I believe that God is going to restore and rebuild that which was broken. Let's go to 2021 with an expectation that God is going to take us to another level. I pray that you continue to serve Him faithfully. I pray that you stay in His will, and I pray that you remain in the boundaries of the grace, for God is faithful and He loves us so much. Have a blessed festive. Don't forget to mask up. Don't forget to sanitize, and don't forget to keep that social distancing. God bless you, and I love you. Bye-bye. Two. Kyrie, mpholosi waka waphila. Kyrie, mpholosi waka waphila. Kyrie, mpholosi waka waphila. Kimonina, Kyrie, mpholosi waka waphila. Kyrie, mpholosi waka waphila. Kyrie, mpholosi waka. Come on, somebody. Oh, Kyrie, mpholosi waka waphila. Oh, Kimonina, Kyrie, mpholosi waka waphila. Haramatata wote Kyrie, mpholosi waka waphila. Oh, Kyrie, mpholosi waka waphila. In the midst of it all, Kyrie, mpholosi waka waphila. Oh, Kyrie, mpholosi waka waphila. Oh, Kimonina, Kyrie, mpholosi waka waphila. Oh, Kyrie, mpholosi waka waphila. Hallelujah. Hallelujah. Izingelosi siyakhothama kuwe, zithi bayethe, wehlukile
izifo zonke ziyakhothama kuwe zithi bayethe wehlule awulikaniswa sithi bayethe my God wehlukile. Come on, somebody lift up your hands and tell him, oh, sithi bayethe wena wehlukile. My God. Siphakamise izandla sithi bayethe kuwe wehlukile oh siso sithi bayethe Give him the praise. Give him the praise. Give him the praise. He's worthy. He's worthy. He's worthy to be praised. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Your presence is heaven to us, oh God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. We bless you. 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 To the highest, Hosanna, to the King, Hosanna, to the high. I want somebody to testify. Hosanna. To the King, Hosanna, Hosanna, to the highest, my God, Hosanna, to the from the rising of the sun to the going of the same, Hosanna. To the highest, to the high, my God, Hosanna, Hosanna,
waseKalvari. Oh, githethelela la makala wami yebo inhliziyo yami isize lukumonga isimanga somuntu waseKalvari. Isimanga isima somuntu waseKalvari. Githethelela amakala wami Nkosi yami inhliziyo yami igcwele ukumo isima somuntu waseKalvari. Shall we bow our heads in the presence of the living God? Holy Father God, we stand before your presence this morning. We welcome you, Lord, that you may deal with us as you wish. Modimo wa ka reme bakeng sena o bolela boholo ba hao. Mabitso a teng a batho modimo wa ka a phahamileng a tumileng empa ha ona lebitso le tshwanang le la Jesu Kriste. Re leboha modimo wa ka ho tseba hore sefapanong o na sa tshwarwa ke dipekere empa na tshwerwe ke lerato leo a re ratileng ka lona. Le nakong ya hona jwale modimo wa ka, I pray, Father, that as your word will be coming out, that you restore anyone who needs restoration. Lord, may you heal anyone who needs healing. Help us, oh Lord, this morning that we understand you are the almighty, powerful, omnipresent, existing before the ages. That's who you are. We thank you, Holy Spirit, that we can submit under your authority now. Ke laela meya yohle modimo wa ka e senang tokelo bakeng sena hore ntate e kwale melomo ya yona e kwale ditsebe tsa yona modimo wa ka be tloa bakeng sena. Hobane se ke sebaka sa hao modimo wa ka. Bua bathong ba hao ka moo o batlang ka teng. We give honor and glory unto your name. Thank you, Jesus. Let your heart be a heart that is expecting from the Lord. Gihlanze moye niwam mangi bete luqobo sengi
This is a song that is sung by someone Ke pina e ileng ya binwa ke motho. after trying everything that a human being can do. Ka mora ho leka tsohle tseo motho a ka di lekang. A bona hore tlamehile a ipapise le Jesu He realized now he had to align himself with Jesus. in order to understand what has to happen in that Hore a tla space. utlwisise se tlamehang ho etsahala bakeng Ke sena. ka hoo a re ke nehela tsohle ho wena. That's why he said, I give all unto you. Nketse hore ke tshwane le wena. Make me to be like you. Hobane seo ke leng sona, For what I am, when I look back, ha ke sheba morao, it looks so ugly. ho It looks so bad. ha ho But when I step in with you, empa ha ke ema le wena, ngihlanzile, ke hlatsi, ngihlengile, ke hlatswi, ngithandiwe. ke ratile. Hallelujah! Amen. Can we give Jesus a round of applause in Ha ke this ropele place? Morena Jesu matsoho bakeng Thank you, sena. guys. Re a leboha, re a leboha. Ke dumedisa batho bohle lebitso le letle la Kriste Morena. I greet you all in the wonderful name of Christ the Lord. We thank God for this divine appointment a re etseditseng Re yona. leboha Modimo ka monyetla ona a re fileng ona. A se letsatsi la Israele, It's not Israel's day, a se letsatsi la lelapa la mosehla, not the Mosehla's day, ke letsatsi la Jehova. empa the day of the Lord. Ke ka hoo e se Friday kapa Saturday. That is why a se Labohlano kapa Moqebelo. It is our Sunday Ke service. Sontaha tshebeletsong ya rona. Now, we cannot say we miss what God has done in his life. Empa re kekebe ra re re lahlehelwa ke seo Modimo a se entseng bophelong. How difficult hore ke re, Pastor Israel Mosehla. It's not easy re ke re moruti Israel Mosehla. It's either ke tla re le dese kapa easy. Mohlomong ke tlo re ke ntho e moruti a e buang. Yeah, I bue ke bafana yun fanaka. So, ke ne le dese la ka. Yes. Ke setse ka le dese le one o teng moruti Sithole mo. Amen. So now I just want to say ke itse mo family ya ha Mosehla. I said to the Mosehla family, You are retracing his steps when we were preparing for revival. o khutlela di mehatong ya hae ha re ne re tukisetsa tsoseletso. So now ke a leboha hore as you retrace his steps, I thank you that ha re khutlela mehatong ya hae, la tshwara a branch ka letsohong. you don't have a branch in your hands. Empa le tshwere Jesu maphelong a Empa lona. you've got Jesus in your life. Hallelujah. Amen. And now he was a very, very humble and humorous guy. E ne le motho ya ikokobeditseng haholo, a na le botho. A very funny guy. O ne a tshehisa haholo. Ledes, where are you? I want when I say this, I will born. Where are you? Okay, it's tall. Okay, yeah, he is. Okay. Because you are part of this. Every time when he was in our previous church in Albertine, Ka nako tsohle ha na le kerekeng e re ne re le ho yana ko Alberton. he would laugh at my keyboard. O ne a ka tsheha keyboard ya. Are Ledes, nna ke batla ho tla ke tlo bapala ka appliance ko. I don't want to play with an appliance here. Do you understand the difference between an instrument and an appliance? Wa e utlwa phapang pakeng sa seletswa When le you appliance. say appliance, your head runs quickly and think about household things. Re inahanela ka ntho tsa ka tlung mo. So Izzy will laugh at me and say, my keyboard man, ke appliance. Man. He would say that. It's not one of the best keyboards. A se nngwe ya di-keyboard tse tswetseng pele. Now, December when he came here, Empa December ha tlile mo. so we walked in, took pictures, ke monsa ya, o tla bo preacher we me kae ho etsahala. Re ne re nka ditshwantsho showing him all over the place. So we walk outside and now we're standing on the shade, yena eme ka mo Ha ntse letsatsing. ke eme ka ntle mo rething yena a le mo letsatsing. Then he said to me, but this is not fair what you're doing. A re ha e hantle ntho ntse e etsa. I'm so dark, you want me to continue to be dark. A re ke motsho o ntso batla ke dule ke le So motsho. let us exchange. Re nna ke eme ka mo moriting, wena o eme ka Let me letsatsing. come to the shade so you may come to the sun here. That's how he Ke was. ka mokgwa a neng a le ka teng. Always making people laugh A around. dula a tshehisa batho ka pela And that is why we say today, ke ka hoo re reng ka sheko. in humility, Boikokobetsong I'm still ke standing. ntse ke eme. In humility, I'm still standing. Boikokobetsong ke ntse ke Now, eme. humility is an essential need for Christians. Ke tlhoko e ka mothehong But bakeng sa Bakreste. sadly, humility it's like it's moving out of Christian life. Ho jwalo ekare e a tswa bophelong ba Bokreste boikokobetso. Boikokobetso, we can't without bona ntlong ya Modimo. Ha re kgone ntle le boikokobetso in the house of the Lord. And one thing that I've observed, we despise
humility. Seo ke se boneng e ka re re nyatsa boikokobetso. And we glorify pride. Ebile re bapatsa boikgomoso. We despise humility and glorify pride. Re nyatsa boikokobetso, re bapatsa And the boikgomoso. quickest way to fall or to go down. Tsela e potlakileng ho wa kapo ho ya fatshe. The sloppy road, it is not because it's sloppy. Tsela e thellang a se robane e a thella. But the reason it is because of pride, that is why you go quickly into Empa ke it. ka baka la boikgomoso ke ka hoo o potlakang ho theoha. And if one wants to stand in humility, Ha e mong a batla ho ema boikokobetsong, has to die from the self. o tlameha ho shwa ho boyena. How shwele boeneng ba hao? If you died to yourself, You allow yourself, o itumella you hore depend to live under the authority of the Holy o Spirit. itshitlehe ka ho feleletseng matleng a moya o halalelang. But if you have humility to God, Empa ha o na le boikokobetso ho Modimo, but failing to show humility to your fellow human being, o hloleha ho bontsha boikokobetso ho ngwaneno. that is empty humility. Ho ke boikokobetso bo senang Ha letho. ona letho le bohlokwa ka boikokobetso bo bo jwalo. Nothing more important than humility. Now we are going to read second book of Corinthians Re chapter tlo bala 12. buka ke ya bobedi ya Bakorinte. Now lengolo lena le re nka le re bontsha the inner bophelo ba Paulos. It shows us bophelo ba Paulos ka Le re hare. bontsha pelo ya Paulos. The heart of Paul, Le re bontsha pitso ya Paulos. the call of Paul, Paul suffering as an apostle. matshwenyeho a hae jwalo ka Ho moapostola. badumedi ba Korinte, this was something that was contradictory. To all the Corinth believers, this was contradictory to them. Sena e ne le se itwantshang ka bosona bophelong ba hae. It was a contradictory in his life. Hobane o rera evangeli e reng batho ba sokolwe, e reng batho ba fole. For he preached the repentance and the healing gospel. But at the same time he is sick. Empa antse a kula. He preached deliverance to people. O rerile tokoloho ho batho. But o na le ntho eo batho ba neng ba sa elellwe. Fela something that people never realize. And the very same thing when Izzy passes away, I was not aware of. Ntho eo ha a tsamaya lefatshe lena ke ne ke sa e I hlokomele. cried bitterly when I heard that he has passed Ke on. nnile ha bohloko ha ke utlwa hore ha sa But the leyo. early hours of the morning, Empa hoseng ka meso, when a new hope ha arrives, tshepo ye ntjha e hlahella, Modimo a re ho nna, God said unto me, look, when Izzy was around, sheba ha ntate Mosehlana le he was teng. limited to whom he reaches. O ne a lekanyeditswe ho bao a ka ba But now, finyellang. because he's not here with you, But because ha teng le wena, there is no way. ha o ka mokgwa moo, Everybody that has passed on this earth. ho hore batho ha ba utlwa hore o sa le siko He fatshe lena. begins or she begins to glorify me wherever they are. O qalelletse ho ntlotlisa moo a leng teng. As we planted him, he began to spread. Jwalo ka ha re mo jala, ke ha qalella ho My nama. God, my God. Yes. Haona anyone who can stop the move ya moya wa Modimo. Ha ona motho ya tla thibang motsamaho wa moya wa And the Modimo. Modimo works everything out of his own pleasure. God does everything ho tswa botebong ba bo monate kapa boithabelo Same ba with hae. Izzy, same with Paul. Jwalo ka ntate Mosehla, jwalo ka Paulos. A tsamaya tsana le bohloko bophelong ba Walked hae. with pain in his life. And now we didn't perceive this thing. Ha re ya e bona taba ena. That Paul suffering, Hore matshwenyeho a Paulos it was for the good of the church. e ne e le bakeng sa molemo wa kereke. Paul ailment, Matshwenyeho a Paulos it was for the good of those who are not e saved. ne le molemong wa bao ba sa That they pholosang. should see the saving power Ba of tle ba God. tsebe matla a pholosang a Modimo. Impa o itse ho nna, But you said unto me, mohau wa ka o leka. my grace is sufficient for Hobane you. matla a ka a tswa a etswa a phethahetseng mefokolong. For my power is made perfect in weakness. Ka hona ke tla ithorisa ka thabo. Therefore, I will boast in all more E gladly fetisisang ka mefokolo ya ka. about my weakness, Hore matla a Kreste so the Christ power a dule hodima ka. may rest on me. Ka baka la Kreste, That is why, for Christ's ke sake, kgotsofalla mefokolo. I delight in weakness, Ke kgotsofalla mahlapa. in insults, Ke kgotsofalla mathata. in hardships, Ke ithorisa le ditlokotsing. in persecutions. Itswe ha ke fokola. For when I am weak, Jwale ke ha ke le mang. then I am strong.
Thank you, Jesus. Amen. So Paul had to constantly remember, Jwale Paulo suna tlameha ho hopola ka nako tsohle hore out of this weakness, that ho tswa bofokoding bona he has to show some humility o na tlameha ho ikokobetsa in order to be able to do the ministry Modimo a mmiseditseng hore yona. a tle a etse tshebetso eo Modimo that has called him He had to for. learn the lesson ya hore ara I am content in the weakness. O la tlameha ho ithuta thuto ya hore ke kgotsofetse bofokoding boo. Without grace ya Modimo, we are imperfect. Ntle le mohau wa Modimo ha re a We phethahala. are inadequate. Ha re a fella. And our lives begin to have no purpose if we don't have Maphelo a grace ya rona a Modimo. lahlehelwa ke sepheo le morero ha re sena Modimo. So with grace, we are made perfect ke Modimo. Empa ka mohau re a phethahatswa by God. Bona mona diteko le tsona ne di tlamehile be di mamelle. Behold, the trials and tests had to be endured. Trials had to endure. Re tlameha ho di mamella. But the grace, Leona, Empa le mohau had to o endure. tlameha ho mamella. But there's a difference in Ho na le this. phapang pakeng tsena. Mathata ana tlamehile a mamelle le ona. Hardships had to endure. Empa mohau le ona no tlamehile o mamelle. So as the grace had to Empa endure. mohau ha o mamelle fela. But the grace do not just Empa endure. mohau ona But this grace o re ntsha bogobe. snatches us That is from why this grace had to endure. it had to, e tlameha hore e To take mamelle. us out E of re slavery. ntsha from bohoba. So if trials will endure, Haebaneng mathata a tla mamella. grace shall endure too, Ho jwalo le ka mohau. and it will never fail us. Ebile o kekebe wa re hlolehela. Rather than God removing Paul's problem, Ntle le hore Modimo a tlose bothata ba Paulos, he provided him grace. a mo fa mohau. My God. Yes. Ha tlose mathata Modimo. He never moves away problems, Empa o tlisa mohau hodima mathata. but he brings grace over troubles. Now, why? It is because God has more need of our weaknesses. Ko bane Modimo o na le tlhoko Than our bofokoding ba strength. rona ho feta matleng Modimo a ha rona. batle matla a rona, o batla ona He bofokodi is bo re not nang le after bona. our strength, but he's after our weakness. Because if we operate on our own strength, For haebaneng re sebetsa ka matla a we rona, operate without humility. re sebetsa ntle le And there is boikokobetso. no way we can say we are still Ha o standing. ka mokgwa o re tla reng re ntse But when we re operate from our own strength, empa ha re sebetsa matleng a rona, quickly we give up. ka pelenyana re a kgathala re a tlohela. And the next pit that follows, Mme mokoti o latelang ke pride. ke boikgohomoso. And life has got so much problems tse e re fang tsona. Bophelo bo na le mathata a mangata And that that gives on unto its us. own ho lekane, ha re hloke a mang. Ho ho le hong fela it is But enough, we when don't need trials more. come and challenges comes our Empa ha way, diphephetso di tla tseleng and tsa try rona, to toss us all over the di places, leka hore kgothometsa bakeng sena we kaofela. depend upon the power Re of the itshetleha matleng a Modimo. power that was displayed on the cross. Matleng a ileng a bapatswa That can make sefapanong. us effective. Matla a ka re etsang re be mafolofolo. That has concluded the finished work in the Matla a cross. phethaheditseng mosebetsi o phethahetseng wa sefapano. It makes us to shout Ho re etsa hore re hohe in humility. boikokobetsong. Shout in humility. Re hohe You know, boikokobetsong. shouting it's aligned with pride. Ho ho itshetleile le But boikgogomoso. in this case, we shout out of humility. Empa bakeng sena re hoha ka Ha re re boikokobetso. Modimo re a o We leboha. say, God, we Re thank a o you. leboha Modimo wa We rona. thank you, our Lord. It's not because we have won A something. se re hobane re hlotse ho Empa re hong. bona mohau o re tlositseng somewhere Empa we else. behold and see the grace that moves us from Ke ka somewhere. hoo re re Modimo re a leboha. That is why we say we thank you, Lord. That is why we say we are still standing. Re ntse re eme. Now, does this thing man extremity kapa limits? Taba ke ena ya ditekanyetso kapo ditekanyetso. The limits in God's opportunity. Ho- Bon, ho re lekanyetsa- na le- mefokolo ya rona ke opportunity ya Modimo a bonahatswe. Our weaknesses are the opportunities Ho of kula God ha being Paulo manifested. se e ne le hore Modimo a bonahatswe. Sicknesses of Paul was for God to be But manifested. look at this, man's security. Jwale Hey. taba ke ena. Man's security is Satan's opportunity. Security ya botho ke monyetla wa Se o nahanang Satan. hore
ke batla ho feel good ka tsona mo. dintho tseo re di ratang tse re di batlang ho Ke rona monyetla wa e mobe bophelong ba hao. are the opportunity of the evil one in your life. In the spiritual realm, ha re operate ka Maslow rule of law. Of comfort, of spirit. mokgahlelong wa semoya ha re sebetse ka tsela e. Empa re sebetsa ka hore moya o halalelang. But we operate in the Holy Spirit. O itseng. Now I want you to hear this. Re operate ka hore moya o halalang o itseng. We operate in what the Holy Spirit has said. He has said it. O e buile. And he has said it for now and for today. O e buile bakeng sa hana jwale le kasheko And for le. eternity. Le ka ho sa So, feleng. seo Modimo a se buileng ka bophelo ba ka. What God has said over my life Se nketsa hore even in the midst, makes me that even ka hara dintho, in the future of my falling in the path, ka hara bokamoso ba ka bo welang tseleng tsa ka, I'm able to speak like David and say, even though I walk, ke kgona ho bua jwalo ka Dafita ke re le ha nka tsamaya. even though I walk, Le ha nka tsamaya. he is with O me. na le nna. Then ha feleletsa, And as he ends, he challenges the enemy. o phephetsa sere. And he says, surely, A re hang ka nnete. surely, Ka nnete. goodness. Botle. Bona, ha shebe kwa Oh, pele. he doesn't look He said, forward. goodness O re botle. and mercy, Le mohau. they will follow me Tsa ntate. all the days of Ka my ditshi life. tsohle tsa ho phela For ha one ka. thing only, Ntho e le nngwe ke fela. tla itulela tlung ya I Jehova. shall dwell in the house of the Lord. Bona mona di clever di dule tlung ya Behold, the Jehova. clever do not stay in the house of the O Lord. dula dibari tlung ya Jehova. Only the foolish one stays in the house of the Okay, Lord. let me say this. How do I put this one? Humility. Boikokobetso. A se hore o hlahe o tso ikobile o It's not for you to come out bending like o that, smilela fatshe. smiling very low. But humility, But boikokobetso. if it hasn't taken you to a point of humiliation, Ha bo soka bo tlisa sebakeng moo o tlilo tsheiswa teng. it's not yet humility. Ha e so be boikokobetso. Remember, I said is it 2 weeks back that it was not Christ who humbled Peter before he went to the cross. Hopola a se Kriste ile a kokobetsa Petros pele ya sefapano. Lona ba sa tsebeng Petros o ile a kokobetswa ke mokoko. He was humbled by a crow. Kokolokolo. Oh, making that sound. So don't allow yourself things that you were supposed to have dominion over Ska dumella dintho tse o tlameileng o be le puso hodima tsona. to humble you. Hore di o kokobetse. Yes, yes. Be humbled by God. Kokobetswa ke Modimo. Philippians 2 verse 5 to 9. Ba Filipi ba bobedi kgaolo ya Le fele bobedi le be temana ya- pelo e bileng le ho Jesu Christ. Have this mind among yourselves which is yours in Christ Jesus. Eo le ha a ne a ema ka sebopeo sa Modimo. Who though he was in the form of God, A sa kang a lekanya hobane o a utswa. did not count equally with God. Ha iketsa ya lekanang le Modimo yena ne. He did not count equally with God. Athe o iphidisitse ka ho nka sebopeho sa mohlanka. And being found in human form, Ha o iketsa ya tshwanang le batho. he humbled himself by becoming obedient. Mme ha a hlahile a le jwalo ka motho, Yes. o ikokobeditse. A iketsa ya utlwang ho isa lefung. Even the death on a cross. A thing that to be grasped for. Ha ka ba a ba moo. He emptied himself and took a form of a servant. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even to the death of the cross. Christ didn't come to promote himself, but he came to do the will of his Father, which is to redeem us from our sins. He had, we need to have this character, Jesus, that we may be humble, we may show love, and walk in patience, taking off our nature and wearing nature of Christ, humbling ourselves, not to this nature,
tlhahong but ena. to the nature that is brought by the power of the Holy Empa Spirit. tlhahong e tliswang ke matla a moya o We need halalelang. to empty ourselves. Re tlameha ho intsha. Bona mo ha o tshela metsi, Look, when you pour water, the first place e tlatsang metsi a tlatsang sebaka seo metsi a se tlatsang, the first place which water will fill up, it is not the upper ha place. se sebaka se hodimo. It is not the side Ha places. se It's mahlakoreng. not the middle. Ha se But it is bohareng. down. Empa it is in the bottle. Humble yourself. Ikokobetse. Start first, empty yourself. Ala ka ho intsha. Allow Holy Spirit to fill you in. Dumella moya o halalelang o tla. When He fills you in, Ha a o tlatselletsa, He takes you to the bottom. o isa fatshe. The lower, the emptier you are, Ha o le fatshe ebile o sena letho, the speedier, the fuller the Holy Spirit will come and fill you o in. phakisa o tlalellana ka moya o halalelang. Look, this is an awareness of grace, Hona ke tlhahiso ya mohau. not of sin, A se ya se. not medical aids, E seng di-medical not aid. any form of life covers. E seng any cover that may be there. Grace promotes humility. Mohau o tlisa boikokobetso. Let me skip all and I want to close. Ke batla ho kwala jwale. Why are we standing? Hobaneng re eme? Guys who can come forth. Le ka atamela. Ke a utlwa moya o halla hore ho lekane. Let me close. Yes. Now, this is what you need to understand. O hloka ho utlwisisa taba ke ena. Worship team, this is what you need to understand. O hloka ho utlwisisa taba ke ena. Here's the secret. Sephiri ke sena. Why are we standing? Re ntse re emetseng. As we walk in humility, Re ntse re tsamaya boikokobetsong. here's what is happening. Se etsahalang ke sena. Modimo motho o wele, When a man has fallen, Modimo wa tla o tlisa kahlolo. God brings judgment. And say aro wena monna You, tla phela ka mofufutso wa phahla ya hao. man, shall live with the sweat from their forehead. O tla ja tse ntshwang ke lefatshe. You shall eat You what must not miss this. the soil shall Ha ba na le produce. ntho sa utlwa mo ska tlwaela ena ba ne ke a o qetela. Ke bo lahlelwa ke ena. But here's a miracle in this. Mohlolo wa taba ke ona. How God restores us. Modimo o re kgutlisetsa ho yena jwang. Then now, o re motho o tla phela ka mofufutso wa phahla ya hae. Shall live from the sweat of your forehead. Mohlomong that's why ke tshwere handkerchief. Probably that's why I've got this handkerchief. Ho thulwe ke tla phela ka mofufutso wa phahla ya hae. Maybe I shall live through this sweat. But there's something e etsahalang. Empa ntho ke ena. Now, Jesu wa shwa o ya lebitleng. Jesus dies and goes to the grave. Ha le lebitleng ba mentseng. What No, did they do in let the me grave? take you first to Lazarus. A re qale ho Lazarus. Jesu wa fihla. Jesus comes. He shouts and calls Lazarus. Wa hweletsa o bitsa Lazarus. Lazarus! Lazaro, Come out! tswa mo o leng teng. Ha re arise. He didn't say tswa. But say come out. Empa o re tswa. Ha Lazarus a fihla. When he comes, O tla le jwang? how did he come? O bofilwe. He was bound. Batho ba mo tlamme. People had bind him. Jesu o re ho bona. Jesus says unto them, Untie him Motlamolle, because ke lona ba mo tlamme. for you have tied him up. Mo lokolle. Untie So him. they remove even what is called a sweat cloth. Ba tlosa le yona handkerchief ena. Eh, Lesela la mofufutso. kotlo ela ya Adama. Okay. That punishment that came to Adam. Ke ena tse tshwere ke Lazarus. Here it is with Lazarus. O go tlosang ntho tseo mo Lazarus. He says, remove those things from Now Lazarus. ke ena jwala yang lebitleng. Now he's the one going to the grave. Ha fihla lebitleng. Upon his arrival in the grave, Ba mo tlamme, they even put the sweat cloth. he was tied up and Ke batla o a ibitsa tlangwe ibitsa ka lesela la Sesotho man mofufutso. ibitsa direct ore lesela la mofufutso ke batla o tjho jwang. Lesela lena la mofufutso. So Christ is covered with a sweat cloth. O kwahetswe o tlangwe le ka lesela la mofufutso. Ke mofu o robetse. He is a dead. But here's a miracle. sleeping there. Mohlolo ke ona. Bo Maria ba fihla lebitleng. There comes Mary and Ba other bona ladies. lebitla le butswe. The stone had been rolled They away. ran and called Bo Petros. Ba matha ba lo bitsa bo Peter. Yena o lana mo gore nna ke mo tsebedi The man. same one who denied him. But now Jwale, God humbles him now. Modimo wa mo kokobetsa jwale.
Ha ba fihla lebitleng, Upon their the arrival, Bible says they looked into the tomb. Bebele re ba hlodisa ka lebitleng. Mara motho ya keneng ka lebitleng ke Petros. Empa the one who entered the tomb was Peter. The one that denied is the one that goes in now. Ya ileng a mo latola ke yena a kenang jwale. Deny doesn't mean Ho it's over. latola ha bolele go It's just a fedile. delay. Ke o senya Up until nako. o bona modimo go batla o Ho etseng. fihlela bo Now bona what go wa God wants fihla to ka do. mona, ha kena ka mane. There he comes now. He found the linens O fumana masela. prepared nicely. Bethe se a lo tswa hantle moo. But there's something else la modimo le buang le reng Petros wa e bona. Taba ke tsena that Peter saw. The sweat cloth. Lesela la mofufu. Bibele ka ere le phuthilwe hantle. The Bible says it had been Ha ona folded motho ya le nicely so. phuthileng. No one folded it. Empa le hodimo le fihla la But la the- phutha. The heavens prepared it. Le hodimo le tlile la phutha. The heavens Kotlo ya folded, rona our punishment la e beha moo. and place it just right Na there. Jesu o ne a re na. What was Jesus saying? Are the shame that is on your life, Are maswabi a bophelong ba hao. that pride on your life, Boikgomoso ba bophelong ba hao. it is folded. Bo se bo minne Bo jwang. silwe lebitleng. Left in the grave. Tsamaya o lokolohile wena. Go free now. Glory to Jesus. That's the end of my story. Glory to Jesus. What is your story Pale ya ho ke efeng? to the Lord? Ho Morena. The sweat cloth Lesela la mofufutso le phuthilwe. has been folded away. Jesu o le siile. Jesus left it. Your shame, Maswabi a hao. your sadness, your pain, your Bohloko ba hao, ho kwata ha illness, hao, ho kula ha hao. your loss, Ho lahlehelwa ha the hao. dream that you think is dead, Toro tseo ne o nahana se di shwele. it has been folded nicely. Jwale di phuthuwe hantle. If Jesu a e siya moo, Haebaneng Jesus left it there, o tjho hore madi a lefile. then the blood has paid up. Madi a lefile. The blood has paid up. Shall we stand on our A feet? ke re emelleng ka maoto a rona. Madia, Swamati, Libetsu, Lihaku, Kaona, Swime Madia, Swamati, Libetsu, Lihaku, Thank you, Holy Spirit. Modimo Ntate a lokileng. Ke bana ba hao, Jehova. Kopa moruti Sitholang atamele. Ke bana ba hao, Modimo wa ka. Madi a lefile, Modimo wa ka. The chain has been broken. The spell has been broken, Modimo. Lord, thank you for your healing that you are bringing to us. Prepare your servant, Lord, to pray for us. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Jesu o re
ho feta Bartholomeus wa hwella ha hwella o bitsa wena and the batho ba mo silence ba mo didimatse but Bartholomeus o tswella pele wa hwella o bitsa wena. Father, thank you. I am praying for each and every soul ebitsang today, ebitsang wena, that is crying out. Bartholomeus, challenge yahe, it was blindness. But there are people in this place, they are blinded, they are heavily barwe limudimo. They are calling. If you are one of those people, Father, release those souls today that they are crying out. No one can hear because the crowd is too much. No one can hear, but they are crying out. You are crying out. You know what? Murutu will. Come, I want to pray with you. There are souls that are crying. They are saying, Jesus, Jesus, Son of David, help me. Yes, I know you are here. We will do a big mistake without giving you a chance. Today, everything that we did here, it will be in vain if you don't meet the master of the ceremony, which is Jesus. I want to call you, come forward, and let us introduce you to the master, the owner, which is Jesus. You don't know Jesus? Come. Cliff, sing that song. Come. Jesus, uyemi, and then Armo Bartholomeus, come. Oh, Jesus. Come. You want to accept Jesus? Come.